Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 28, tukaba tugarutse rero mu cyitwa makuru, tukaba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Amakuru akaba ari menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Kugira ngo aya makuru rero tuyinjiremo, turaza kubanza dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze rero tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tubabwira uko byifashe ku mirongo imbere ku rugamba, kuko ni byinshi cyane tugiye kuba tugenda tubagezaho. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko nyamuneka ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo na hano muri teritwari ya Masisi, ibice bigiye bitandukanye birimo hano teritwari ya Uvira, ibintu byamaze gukara, urugamba rwamaze gufata indi ntera, icyitwa ivumbi rikomeje gutumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda aturukayo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kugaruka mu bindi bice bigiye bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi, tugere tuba updatinga, tubabwira uko byifashe. Turaza kuba tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri biriya bice. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko bimeze, kuko ni byinshi turi bwe tugenda dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Turaza kunyarukira mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, tuba updatinge tubabwire uko byifashe ahitwa za Kalamabenge, za Songo. Amasasu menshi yarayumvikanye, turaza kubikomozaho kuko ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba tuva imuzi n'imuzingo. Ndaza kubabwira iby'amakuru arimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano muri teritwari ya Uvira. Turebere hamwe amakuru aturuka ahitwa za Kibindura, turebere hamwe amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Muri ano makuru yacu muraza kunyemera babwire yuko ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongeye kukumvikana amasasu menshi, ariko kandi turaza kubabwira yuko Baraka rwose FARDC iri gushinzwe gukorera ubujura abaturage burimo n'ubugome by'umwihariko ndengakamere. Turaza kuba tubabwira impamvu y'ibi byose ndetse n'uburyo byifashe. Turaza kubabwira yuko uwitwa Generali Bunyoni yimuriwe mu bitaro byigenga i Bujumbura hagati, by'umwihariko y'amakenga y'ibibazo by'ubuzima. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kubabwira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko arisaba abarundi kumusengera mbere y'amatora y'ibihumbi 2027. Turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo tubikomozaho. Hari impamvu igihugu cy'u Burundi kiri kwikengwakwamo kudeta. Turaza kuba tubyinjiramo tubabwira uko bimeze. Abaturage bo muri teritwari ya Walikale basabye M23 kugira icyo ikora kugira ngo yinjire mu bice bigiye bitandukanye ku mirongo imbere ku rugamba, ariko kandi turaza kubikomozaho. Ariko kandi turebere hamwe amakuru yemeza ko bimwe mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi igisirikare cya M23 cyamaze kuba kibigeramo, ndetse kandi no muri teritwari ya Baraka igisirikare cya M23 yamaze kuba kibigeramo. Ubwo hari amakuru arimo araturuka za Fizi, turaza kuba dukomozaho za Makabola, tukababwira imirwano ikomeye cyane habyukiye. Si ibyo gusa kandi no mu bice bya muri teritwari ya Fizi, ibice by'Ibinembwe, yo Mikarati ndetse na Nyamara, za Mikenke. Turaza kubabwira imirwano habyukiye, naho habyukiye imirwano. Ariko mu nyemere mbabwire yuko nyamuneka hagati y'isaa 3:10 ndetse na 30 mu gitondo umutekano wari wahungabanye bikomeye mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero cy'ubujura n'ubugome n'ubwicanyi mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi. Nk'uko byatangajwe rero n'abatangabuhamya b'abagabo, binjiye mu mazu y'abaturage, amaduka ndetse n'uduce twa Majengo ya mbere na Makibonjwa bakoresheje ubugome bukabije bw'iterabwoba, barasahura ibikoresho by'agaciro birimo amateleviziyo n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Baraka rero kuri ubu ifatwa nk'icyiciro
cyicaro cy'agateganyo cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa leta ya Kinshasa, nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe imijyi irimo Bukavu ndetse na Uvira. Iyi mijyi rero yari ihagarariye byinshi. Turaza kubabwira yuko rero umutekano hano wamaze kuzamba, abaturage bari gusaba yuko M23 yatebuka. Abaturage benshi rero bagize ubwoba kubera ubujura, bari barambiwe. Imyambaro ya gisirikare rero cya FARDC niyo yari yiganje mu bakoraga ubujura kandi bitwaje intwaro, bakaba bakoreshaga ayo mahirwe mu gutera ubwoba abaturage ndetse no kubategeka gufungura imiryango y'amazu yabo. Umwe mu baturage rero wagizweho ingaruka ikibazo yagize ati, ndi mu byagizweho ingaruka n'ibi bikorwa, barashe mu kirere kugira ngo badutere ubwoba, njye n'abaturanyi banjye bafunze zimwe mu nzugi n'iminyururu mbere yo kudusahura. Birababaje kandi biteye agahinda kubona abo twizeraga ko baturinda aribo baduhemukira. Aya makuru kandi yakomeje avuga ko guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abasesenguzi kandi b'umutekano bavuga ko iri perereza ryigenga kandi ryambitse icyasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ko kandi ku rundi ruhande igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati, birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington
Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize. Umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero by'umwihariko amakuru yo ni menshi, munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya
2023 yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.